Ljubljani. Došla sam u ovu školu 1968. i bila do 1975. kada sam prešla u Rimsku školu. Pridružujem se ovo što je Nadja sve rekla, organizacija i tako dalje, ali ja bih ispričala neke svoje prve dane koje sam tu provela i kako mi je bilo kad sam iz jednog Velegrada došla ovako jedan mali gradić koji me je oduševio i na koji način sam počela raditi. Najprije su me Tomica i Vjerka doveli ovdje u jednu prostoriju gore sa jednim željeznim krevetom, geografskom kartom na zidu, jednim starim školetom, a Slavica, prethodna učiteljica, mi je dala špramac i neku deku, kojom sam se pokrivala za prvih godinu dana. Kad me je doveo u razred, bilo je 21 učenik prvog razreda i Tomica me je doveo i odmah izašao van iz razreda. Nisam znala zašto, a nije mi ništa rekao. I ja sam ušla u razred, predstavim se ko sam, šta sam, a oni šute. I ja sada, kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš? Svi ovako ramena dižu, a ja kažem, ja sam Nada i meni od Tomice kćerka ja kaže, učiteljica, oni ne znaju ni jednu hrvatsku riječ. Tako da je to meni bilo prestrašno, šta ću ja sada raditi, ja ne znam jednu talijansku, oni ne znaju hrvatsku. I to mi je bilo najteže dok nismo malo počeli komunicirati. Znaju to oni koji su bili moja prva generacija, u njemu da ima neko i tu. I malo po malo sporazumijevali smo na taj način da sam ja dizala olovku, a oni su rekli Matita. Onda sam ja znala da je to olovka, oni su znali jasni i tako je to išlo. I malo po malo krenulo je to polako, oni su počeli učiti hrvatski i mogu vam reći do 29. novembra te iste godine kada su djeca primana u pionire, ja sam sa njima, dobro se sjećaju oportarci, napravila tako jednu priredbu na hrvatskom jeziku da su se svi čudili kako su oni za ta 3 mjeseca savladali taj jezik hrvatski. I tako je to počelo ovdje. Bilo mi je također lijepo, postala sam i snaga i završja, koja na kraju nisam više i tako dalje, to je manje važno. I bilo mi je zaista lijepo, jako mi je pomogla Norma Pušče, ne znam da li je tu. Ona mi je bila kao mama u toj situaciji, kada ja sam došla iz Novog Sada, bez roditelja, bez ikoga blizu i ona mi je bila desna ruka. Bila je ovdje kuharica i održavala je red i čistoću u školu, tako da mi je ona prve godine me toliko spasila da malo me ohrabri životu ovog kakav ja nisam naučila. Izvela sam tu, najprije sam radila samo sa prvim razredima, jer su druga djeca tako bilo organizirano, da drugi i treći idu u Šternu, četvrti je išlo u Zren, a ove 5. do 8. su išli u Obrtaj. I posle je to išlo, ja sam čak imala posle i prvi i drugi, sve se to nekako mijenjalo, ja sam 75. godine otišla. Ovdje imam jedno pismo zahvale jedne generacije učenika iz 15.1.72. u Završju. Draga naša drugarice Nado, danas se oprašamo od vas teška srca, s vama smo živjeli i radili 2,5 godine, bilo nam je lijepo s vama, naučili ste nas govoriti, pisati i čitati, naučili ste nas da treba uvijek raditi i učiti, jer samo tako učenici izvršavaju svoj časni pionirski zadatak.
Ne možemo i nećemo zaboraviti koliko ste ljubavi i truda uložili da budemo ovakvi kakvi jesmo, a nastavnici su rekli da smo dobri. Uvijek smo tako dobro učili, pjevali da nastavimo gdje smo ovdje stali, jer vi želite da i mi dalje budemo ovakvi ili još bolji. U ime nas svih učenika i naših roditelja želimo vam od sveg srca puno sreće, uspjeha i zdravlja, vama, vašem sinčiću, kada je Pipi bio rođen, i vašem suprugi učenici 3. razreda 15.1.72. u Završju, i tu su se svi potpisali.